Sanibonani okhathini yanibingelela. Yazi kunento eyenziwa abantu eyiphutha umuntu umelungisa idlozi azitshela ulungisela lento efunwa uyena. Kanti mawulungisa idlozi ungalungiseli lento efunwa uwena, usuke ulungisela lento le ethandwa idlozi, le efunwa idlozi futhi nedingwa idlozi. Okunye ke nokunye okwenzekayo mase ulungisile idlozi okuhle kwenzeka empilweni yakho kusuke sekuyibonasi lokho. Kodwa kusuke kungeyona into ozothi mawuthi ulungisa idlozi usubheka ukuthi kufanele yenzeke kuqala. Ngikhuluma ngezinto zokuthi mhlambe wena uyaphuza wesidakwa. So ulindele ukuthi manje ngoba ulenzelile idlozi belicela sozothola utshwala obuningi, sozophuziswa abangani njalo mahala. Noma mhlambe uyagembula wena sozowina la ugembula khona. Uyakhohlwa ukuthi mhlambe leli dlozi njengoba lifuna ukuthi ulungise lesimo salo, yebo lizonginike likunika kona, kodwa mhlambe likuthandi kwakona lokugembula kwakho ngoba vele kwayikona ukukulahla imali. Ungagembula iminyaka uwine kodwa uthothi leyo mali oyiwinayo iphelele otshwaleni nakhona futhi emishinini ngoba mhlambe vele le dlozi elingene kuwena aliyithandi kwayiyona lento. Wena uyitshela uzama indlela ezilula zokuthi uwine. Ebese uye kumuntu uthi akakwelapha ngoba uzokuthiwa idlozi lidinga lokhu nalokhu kuwena. Kanti mhlambe lo muntu okuhlolelile ukukhohlise ngokuthi njengoba lifuna lokhu nalokhu kuwena uzobe soyawina la ugembula khona. Noma wena umfosile wambuza manje njengoba ngenza lokhu nalokhu sengizowina yini. Izinto lezi ezingekho kwi-list yokuthi idlozi ungathi mawulungisa lona ebese likuzibeka phambili. Into mhlambe yokwenzeka mhlambe ungasanakanga leyo. Kodwa kuyona into ngathi ungayibeka phambili uzulwe nenyanga yakho uthi hayi ayenzekanga into engiyifunayo ngoba yini wena uzibona ukuthi wena umuntu ophuzayo abangani bakho abasakuphuzisi kanti mhlawumbe abasakuphuzisi ngoba bahlenga wena nakhona kusasebenza indlela zedlozi. Mhlambe lokho kugembula wena lokugembula ufuna ukuwina nje akuyona into idlozi elihlele ukuthi lizokupha yona ngokuthi ulenzele lokho kwenzini. Manje abantu baye bahluphe ngokuthi ke yena uthi elungisa idlozi ekade lamhlupha iminyaka eminingi. Athi alilungise ngoba yena senenhloso yokuthi athole lokho akufunayo. Ngabe ufuna ukuwina ilotho uzolilungisa ngoba nake sefuna ukuwina yona. Ngabe usefuna ukushada yena sekuyikhona ezolungisa idlozi ngoba sefuna ukushada. Uma ukuthi mhlambe ufuna ukuwina lo mgembulo wakhe usezolungisa idlozi ngoba ebona ukuthi akusawinekile lemgembulweni wakhe. Kanti akuyona into ebevele ihlelelwe idlozi ukuthi kufanele ulungisele yona. Kodwa yebo ukudliwa kwakho kuyiphathi ukuthi alilungile idlozi. Kodwa akukona ukuthi lona wena sele kwazalwa nje uzelwe nedlozi uzalwe nedlozi lifuna ukuthi ulungise khona uzowena ukugembula. Ziningi kabi into ezingenzeka kodwa hayi ukuthi ukugembula. Nizwe ngathi ngilinganisa ngalezi izinto nje. Izinto lezi yabantu mhlambe ke ngihlangane nabo ngibasize ngibasize othothi ba complaina ngazo athi umuntu yazi ngilungise idlozi ngoba ngithi kuzohamba kahle lapha ekhasini. Bese ngiyambuza mina umuntu uthi okuwena la waqala khona ukutshelwa ukuthi unedlozi kwathiwa nje inhloso yaleli dlozi lilungisela ukuthi uzowina ekhasino yini. Ungalungisi idlozi ngoba manje sozibona ukuthi desperate sofuna indoda, sofuna umshado, sofuna umsebenzi ngoba mhlambe vele wawunawe ekuqaleni kwaphela wona ngalesikhathi ungalungisi. Ungalungisi ngoba sofuna ukuthi uwine lokho kuthanda uwena noma ake ngithi nje ungalungisi ngoba sekufuna ukuzuza wena ngoba lizokubopha like lizokutokisa lento oyifuna manje wena ngeke uyithole manje. Lento olungisa wena ngoba uthi ujahe yona ngeke uzuyithola. Ngiyakutshela ngeke uyithola uqale ngayo uyoyithola ngesayo isikhathi. Unless kuthiwa umuntu abebambekelwe imali zakhe somewhere aseyisebenzile mhlambe zibophekile awusazi zathi ukuphuma kwazo uye kumuntu akubone lithi hayi idlozi libambile ngoba awuwenzanga 1 no 2 no 3 and mayiphuma le mali wenzele okunalo. Yebo ke lapha into enenjalo kuyenzeka kuqaqeke. Baningi futhi ngibasizile asho ukuthi yazi kwaqaqeka la nala. Eyintweni ezikanjalo ngoba ngempela idlozi akufuna lolungise ngoba sofuna kubenefite wena ngoba uzokuhlale kungenzeki ngalesikhathi osufuna ngaso ngenkani. So nje edlozini
ungalilungiseli ngoba usubheke imiphumela yakusasa ekseni noma ya next month. Lilungise ngalesikhathi usenamandla, ungalindi ukuthi kuze kuphela amandla. Angisho ukuthi wonke umuntu uhlale namandla, kodwa iningi labantu abamoshakalelwa izinto yilabo abaqale baba namandla bazima umuntu alilungise ngoba esefuna sekubenefit ukuthi kubenefit yena. Abanye abantu bayikhohlise ngokuthi uma usulungisa into zedlozi umhlaba usuzolunga wonke kuwena, yonke into isizoma itshekele ngakuwena, ivune wena, wonke umuntu usezozwa ngawo. Akhohlwe umuntu ukuthi yazi njengoba uphuma entwasweni khona kade bengafuni ukuthi ubuye, khona abadinwa ukuthi naku uyabuya, khona abadinwa ukuthi uhambe wayothwasa kahle. Akusho ukuthi ke mawuphuma entwasweni ke noma mhlambe kade udla into zakhe ade uzidla sozothi mawuqeda bese uthandwa umhlaba wonke. Kahle kahle edlozini akukuthula, akukho ukuthula. Kuyohleze kunesikhathi lapho uzohlela uhlela uxakaziseke khona. Izinto zakho zihambe kahle, zihambe kahle, kube khona ukuqhamuka esikhale nje akuxakazise. Kuyohleze nje kukhona lo. Ngoba ngalesikhathi uwenza kahle uphumelela vele edlozini, kwakheka izitha ezakhiwe ukuthi azithanda ukuthi uphumelele. Kungaba izona izitha mhlambe eziyimbangi zakhe ezenza umsebenzi owenzayo. Kungaba izitha mhlambe ezidinwa ukuthi vele lento enkulu kangaka yehleleleni kuwena. Kodwa nje ukuthula kona kusoze kwaba khona. So ungabeke wena sowulwela ukuthi hawu ngoba sengizenzile nje into zedlozi manje yindaba usibanibani wangangikhulumisa or uma sibanibani wakhuluma into eyinje ngami. Vele bohleze bekhona abantu abakhuluma kabi noma bethiwa usenzile into zedlozi. Vele njengoba ngithi bohleze bekhona abakhuluma kabi noma bethiwa uzenza into zedlozi. Imoto ilokhuza izitsha zikwazi ukukhonkotha imoto emile. Azikwazi ukukhonkotha imoto emile izinja, zikhonkotha imoto ehambayo. Wena amukela ukuthi njengoba zingikhonkotha kusho ukuthi ngiyahamba, njengoba zingikhonkotha kusho ukuthi ngiyanyakaza. Izinja zikhonkotha nje imoto emile, zikhonkotha imoto ehambayo. Musu ubuye ukhathazwe ubala uthi yazi mina bengithi ngizothola ukuthula, yazi mina bengithi usibanibani sozongikhulumisa. Kwesisikhathi uzukhalele lokuthi mhlawumbe uex wakho, ngabe uex boyfriend, ngabe uex girlfriend, ukhalela ukuthi empilweni yakho akabuyi. Kanti vele njengoba ulana edlozini sula soyavezele ukuthi uyiphathi yezinto efanele uzikorobha uyisuse empilweni yakho. But thina abantu sizijaha ngenkani ke lezo zinto. Utholtha omunye uguliswa into ekade isebenzisa before, kodwa yena uzolwela ukuthi ayisebenzise ngenkani. Athi hayibo ngoba mina nje kade ngiyalinganisa mhlambe kade mina ngaqala utshwala, why manje? Yabona yonke leyo nto umuntu akhalela ukuthi hawu ngahamba ngayodla igobongo ngelashwa kodwa manje na ngashiwa umkhwenyana wami. Kanti mhlawumbe umkhwenyana wakho akuyona lento ebeyifunwa yidlozi. Manje thina abantu sivele sibheke ukuthi fanele sigaine kuphela, singabheki ukuthi khona kufanele kuhambe okungalunganga, kufanele kuphume. Ukuthi asikuboni thina ukungalungi kwakho akusho ukuthi kulungile. Thina sisakhohliswa yiloko esikubonayo. Zethembe mawuphuma edlozini uzitshela ukuthi lo kwenzekayo kuhlelwe idlozi, uzitshela ukuthi okuhambayo yiloko okungadingakala. Ungabe sowujaha nento ekufanele iphume empilweni yakho, usuyijaha uyilanda uyibuyisa kanti yona ekuvimbile wena usuyayilanda. Sabathele yasusidlozi wena uyayilanda lento ekuvimbayo. Njengoba ngisho ukuthi nje ukuthula kusoze kwaba khona ngoba ngalesikhathi uphakama wenza into bakhona bazokukhuluma kahle, bakhulume kahle, bese kube khona abadinwa ukuthi ukhulunywa kahle, bakhulume kabi ke bona. Njengoba ngisho akusoze kwaba khona ukuthula. Kanjalo ke futhi noma wenza into ulungisa, ungalungisi into ngoba ubheka ukuthi ayilunge ngalendlela ukuthi ibenefitise wena. Angithi makuthiwa yenzela idlozi lakhe iladi, kusuke ukuthi likhona inkinga elinayo idlozi. Usuke wena ulinika amandla, noma ngabe ubenzela umcimbi okubakhuphula, noma ngabe ubenzela iladi, noma uyabageza, usuke ubawelisa ubanika namandla. Then emva kwesikhathi bazobuya ke nabo bakubonge abakubonga, kodwa angeke kwaze kwabo ukuthi
bazophoqwa uwena ukuthi abaqale ngalokho, ngoba kwazi bona ukuthi masiqala ngalokho wena uzoba umuntu onjani, masiqala ngalokho sigcine ngalokho wena uzoba umuntu onjani. Umuntu nomuntu akamukele ukuthi idlozi alilungiselwa ukuthi lisebenzele wena ngesikhathi esifuna uwena, ngaphandle ke mawuzothwala ngalo. So ngabe usuthwele ngalo ke mawuthi mina manje ngifuna lokhu kube yikona, mina manje ngifuna lokhu kube yikona. Sonke siyacela, kunezikhathi esithola ngazo. Ungasho ugquma uphalazo namhlanje ngicela lingashoni ilanga la namhlanje ngayitholanga imali, lishona. Usho njalo nakusasa, lishona. Kodwa ngale kwakusasa mhlambe la usungasho khona usuthi hayi angivele ngigqumele iphalazo lingabisayikhuluma lento bayenze ivele yenze. So abanye umuntu aze alwe nomuntu loyo omsizile ngoba yena ufuna le yakhe inhloso, akafuni inhloso yedlozi, ufuna eyakhe. Nedlozi ngathi lifuna ukulungiswa, lisuke nenhloso elizokwenza ngazo, hayi ukuthi lisuke lizokwenza ngeenhloso zakho, lisuke nenhloso elizokwenza ngazo. And ukulungisa idlozi nokucela kulona into ezimbili ezihlukene. Yebo ungakwenza ukuthi uligeze, wasilinganisa ukwenza ukuhamba lakho uligeze idlozi, ebese uyacela lokucelayo, kodwa lindela ukuthi kuzoqala kuhambe lesikhathi sabo sokugezeka nokuhlanzeka kwabo babe clean, kuyikhona nabo bephakama bekunikeza lokho okufunayo. Abazuqala ngokuthi balungise wena ngaphambi ukuthi kulunge bona, kuzoqala kuphela iprocess yokulunga kwabo bese kuyima bedeliver kuwena. Abanye abantu bahlupha ngokuthi ke idlozi lifike limveze lithi okay nalo uhambo lwakho lungakanani, kufanele ulungise ini nani. Umuntu avele enza into eyodwa, awukwazi ukuthi ungathi ngoba naku ufundile ku grade R, grade 1 waphasa grade 1, so ngophaswa ka grade 1 so uyozuphasa ka grade 12 ngawo. Qhubeka phela, uyazazi izinto, uyatshela ukuthi okay manje ake uqala ugeze wena, ugeze nedlozi, abese ke umuntu esenze njalo bese uyazi ukulandela lapho ukuthi kufanele enze isithunywa, mhlawumbe unabalozi, mhlawumbe unamakhosi, yonke lento. Kodwa yena uzothi ngayogeza geze nedlozi abesalindele ukuthi ke yonke ke lemphumela nezinto ezenzeka kuyena ngoba umuntu ofanele alungisa amakhosi, lezi zinto ezenzeka kuyena ngoba ofanele alungisa abalozi, abeselindele ukuthi sezizoyiphelela ngoba nangu nje uyili walugeza idlozi, uselindele ukuthi imphumela yabalozi isizozilungela. Yonke into nje sovele nje ithi fall into place automatically ngaphandle ukuthi yenziwe uyena. Kodwa uyayazi indlela yakho, utshele ukuthi wena unabalozi, wena mhlawumbe unomndiki, wena mhlambe unesithunywa. Zonke lento njengoba ngiyibala kanje akasezuzenza yena, uzobamba legama lokuthi kodwa ngaphambi kokuthi uqale wenze yonke lento ngekulenza ungageziwe, ligezwe nedlozi. Enze lokho, geza idlozi, shwi ahambe nomphela umuntu. Useyolindela imphumela izoqhubeka imisindo noma ama-sign ezinto ezifanele uzilungise asazoqhubeka. Manje imisindo ezindlebeni zakho yabalozi asazoqhubeka. Uma uthi kukhona amaphupho esithunywa asazoqhubeka. Unamaphupho mhlambe emndiki nani ngeke aze ayeke, or noma unempawu zomndiki ngeke ziyeke ngoba awuwenzini. Wena utsheliwe ukuthi ilist yakhe ihamba nje bazoqala la, wenza la kuqalwa khona then waya kanjalo, but osokulindele imphumela kuphela, okulindele wena imphumela kuphela ekubeni ama message uyawezwa uqhamuka edlozi nje hambisa kanjani kuze kufike phi. Awufuni ukuhambisa kufike lapha, ufuna ukuthi wena zinje boom zisuka kube kwenzeka lokho okuthandwayo wena, okubuyela khona kule gama lithi musa ukulungisa ngoba wena usufuna imphumela evuna wena. Abanye ke bavele bayifune umuntu engakaqedi ngisho ukuqeda, engakangeni ngisho phakathi nendawo esaqala nje. Ngisebenzile nabantu ababekezelayo, umuntu nenza into yokuqala
nenze isibini nini mase nenze isithathu athi yazi ngiyawubona umphumela kunaloko awuthatha akakuhluphi but lo muntu ohluphayo yilozazi kahle ukuthi unento eziningi efanele lungiswe avela afuna imphumela as if manje seyizolethwa yimi ke mina khathini ngimsendele yona ke manje via postbox athi umevula ipost la kuba ayithola angikahle angazi nje ngifuna ukuyisho nami nako ukungicasula lento ngoba manje umuntu usenikhulume kahle wena kuyonke lento oyikhulumayo nevela ngawe ufanele ulungise lokhu naloko omunye aza kutshela akuwena okokuqala obonani mhlawumbe wes5 noma wes15 kodwa phezukwako konke lokho afuna ukwenza le eyodwa yena evuna yena and enye into edlozini ngisho edlozini into yedlozi yenziwa ngendlela eyenziwa ngayo musu ukufuna ukuyenza ngendlela evuna wena ngiyalinganisa mhlambe manje wena ngoba uphuza ugologo omhlophe kodwa kuthiwa mhlambe le Latin lakho fanele ube nogologo omhlophe awusezufaka wena ngoba uzibuza ukuthi uzophuza ubani ngoba lo tshwala phela mangabe kuphela leli ladi leli ngifuna ukuphuza nje mina uzophuza ubani ogologo omhlophe uma uphuza ugologo obovu ebese wena uthenga ugologo obovu thenga la uphuzo wena angisho ukwenze kanjalo emandathini ngifuna ningizwe kahle ngizama ukuchaza lento ukuthi abantu abayeke ukuthi afuna ukwenza into ngendlela evuna yena not ngendlela ekhanjiswa ngayo angafuni ukwenza ngendlela idlozi elifuna ngayo leyo nto ifana nokuthi ufike ehotela noma e-restaurant order i-order lakho lelo lishoyo uzo-order noma yini noma ikota leg nani bona bakulethele le ababona ukuthi ithandwa yibona ukuthi bafuna ukuyikhipha babona ukuthi okay ayi ngoba ama-breast maningi lona ufuna ikota leg nama-breast maningi asimnikeze yona ngoba yibona esifuna hamba phela awathenga. That is against i-customer. Uyayicabanga i-enga oba nayo ngokuthi bakulethela bakuseva into ongayifunanga just because ibona abafuna ukuthi get rid of it. So uyayicabanga i-enga oba nayo. Imagine ke nedlozi ukuthi kuba kanjani and olalo ulaka liveli nje kolwakho alinaso isikhathi esiningi sokulokukhulunywa kugcina sekwenzeka izenzo wena ongakwazi ukubhekana nazo. Ngoba yini ufuna idlozi ukunikeza lento ethanda uwena ufuna idlozi ukwenzela into ethanda uwena awufuni ukwenza accordingly yonke into nayo leyo nto leyo abantu bafanele beyizwile ngeindlebe zabo bayiyeke ngoba iyinto abayenza ngempela abantu bafuna ukucontrola yonke into umuntu afike kwakuyona inyanga afuna ukucontrola yonke hayi mina ngoba ngumuntu onje uzongenza kanje hayi mina ngeke ungifake lapha ngicela ukuthi ungifake ngalana kodwa kube kufunakala nayo impophoma lapha ngiyalinganisa kufunana impophoma lapha nayo impophoma yindimile phambi kwakho yena uzokhomba amanzi nje amancane aphuma athi ayingeke azongilimaza lamanzi amade aqhamuka kanje kodwa akuqali ngayo ukungena kule mpophoma yabo nalo ulwandle yamtshela ayasebenzisa ulwandle asingene kulona yena azokutshena ukuthi hayi ayabanda amanzi kuyebusika ngengene olwandle yonke le akekho wakwangena olwandle lifudumeziwe ulwandle ayikho iketelo lapha elwandle kwakuthiwa kufudunyezwa ngalwandle nabo bonke laba abanye abangenile kulona bangenele banda ngoba akekho umuntu ovelayo ongena olwandle ngoba ukuthi kumnandi uyafisa yabo kusuke kuyisimo asikhulumi phela la ngeke uyobhukuda olwandle la uzongena ngokuthanda kwakho usikhuluma la ngokuthi idlozi manje lifunayo uzovuka ekseni kubanda uzoye ukuthi kuyabanda kusho ukuthi musu complain manje abantu bafuna ukucontrol athi umuntu kuyabanda kanjani ashacima kanjani ugcina sowumenzisa into ngenkani yakhe bese ingasahambi ngendlela ebese yena agcineni ablame wena ngisaphinda ngisasho idlozi ungalenzeli ngendlela ethanda uwena enza ngendlela ekwenziwa ngayo idlozi ungalilungisi ngoba sewufuna kubenefit wena lilungise ngoba ufuna kuqale kulunge lona ungabi arrogant kanjalo futhi ungafuni imphumela ephoqo wena ngenkani engathi manje uthwele ngedlozi selizozwa ngawe soliphendula otikoloshe bakho